iccitiin isaa maali? Soomana kana nagarree wanni itti fadhame nagarree wanni nagarree itti barbaadame maali? Maqsuudni isaa kaayoon isaa maali? Iccitiin isaa soomana kana maali? Beelawne beelli teenya maal rabbiif godha? Naafi ati beelawne za'a 13 beelawne nuti beelawuun maal rabbiif godha? Za'a 13 dheebochuun dheebuun teenya rabbiif maal godha? Maaliif rabbiin bishaaniin nu qixaaxa? Maaliif rabbiin agabuudhaan nu qixaaxa? Sa'a 13 nyaataaf dhugaatii wani dhiisaniif maal? Biyya teenya egaa sa'a 13 haa ta'u malee biyya sa'a 17 Awurooppaa biyya sa'a 17 soomananii jira. Sa'a 18 soomananii jira. Kanadaa biyya sa'a nagarree 19 soomananii jira. Furteetuma sa'a 2 booda ammas soomana hidhatta. Furtee sa'a 3 booda soomana hidhatta kabiroo. Sa'a 18 soomanteeti deebitee sa'uma jaha lafaa qabda. Sa'aan jahan kanatti hiraaba nyaattee ishaa'ii salaattee hiraabbattee boruuf ammas qophooyta. Hangasuma aduu agar guyyaan hangasuma jechuudha. Maaliifi 18 soomana namni 18 sa'a 18 sa'a 17 naannoo Awurooppaa naannoo Kanadaa naannoo biyya teenyaa sa'a 13 nyaataaf dhugaatii maaliif dhiisa? لماذا هذا التعذيب؟ ولماذا هذا العطش؟ ولماذا هذا الجوع؟ بيلي خنا مالي برباكيس ربي مال اتفادي اجتي جرا خنا دوبا اجتي جرا اجتي سنو قدو في مت يو ديبانو رغدو في دقتينو رغدو في مت والنساني نولنجي صوفي نو خنا نغري bakka ganna qabnee akkam facaan nu dandamachiisuuf leenjii nuu kennuuf nyaata dhiisuun san hatta bar shaharu sabrii baasaniif soomana kana baatii obsaa bishaanirraa obsuu itti barattu baatii dhagarree dhugaatiirraa obsuu itti barattu fadhiirraa obsuu itti barattu namni sa'a 13 fadhii dhiise sa'a 13 nyaata dhiise sa'a 13 bishaan dhiise sa'a takka fadhiif qabuun dadhabu boru akhi nama miceon takka yoo itti bareeddellee sa'a takkaaf osoma musafara deemanii sa'a 13 fadhii jaartii isaa biratti fadhii qabatee sa'a 13 waan taa'u jecha sa'a takka fadhii san bira dabruu hin dadhabu jechuudha. Boru yoo akkana ol babe karaa biyya keessa ol deemee naannoo takka takka dhaqee fildii bahee gammoojjii teenya tana gaara keenya kana bahee waan adda addaa dalaguudhaaf yoo deemee dheebootee beelawee sa'a 2 fi sa'a 3 beela san ni obsaa jechuudha. Maaliif jennaan sa'a 13 beela obsuu baratee jechuudha. Tanaaf iccitii keessa jira mee iccitii kanaan sinima maaliif beeloynaa maaliif dheeboonnaa beela tana kan gaafate rabbi dheebuu tana kan gaafate rabbi fadhii jaartii biratti reef qabu kana kan gaafate rabbi akki jawwar hadiisni keessa taraka ta'amahu wa shaharabahu wa shahawatahu min ajli jabar nyaata dhugaatii fadhii isaa anaa jecha dhiiseeja anaa jecha beekhi firiyya keessa jira wani dhuganis qabbanoo jechuudha rabbumaa jecha dhiise beekhi gahaati manaa bareedduun kukkulleen tunis manuma kana jirti rabbumaa jecha ija qurum jee rabbiin na gaafate jee firraa dhiise nyaanni wanni nyaataniis numa jiraa bargaa dirgim godhee jechuu nyaachuu numa danda'a laakiin rabbiin eega gaafate soomanina min xuluuci ilfajri hono ilaa guruubi shamsi hangasan nagarre gaafate rabbiin jechuudha
تناف غافي تنجلا مؤمني أوات سلا كامبانين توكو غافته كامبانين توكو مداموسة سنفين إدعاتي برنا درموسة نغر دبايا تكوشو نغر بونسا سنفين إدعاتي سراتنيا خيامي أرى فترة ملي خوتا يوجي غاسريخ نقبسو سوديمتا دلقو متيتو فنيان نهباتو جانم نسلا درجتين توكو سلا غافته لاقنا نياتنا لاقنا ملي أرنا أولا غوزنا أولا وان نغر قنقو دادلي سنفين خفلا برنا بونسا جئس لا خامبانين غافتي سراتنياسا نمني تولي يونجو لاقنا غنيا مالتو شيغري مالي غرو مو ربين مؤمن توتو غيزي غافت مؤمن توني لا اله الا الله اما بر شعبان سومنو جرا بر شعباني برنا فيفو سومنا فقادا بر نمني سومني غهو ددبي جچون مالو جنان نمني لين فايدا سومنا اركي بوا سومني قبو اركي لنجي سا فدتن ما سلطنيا كنا حكومه كتسلطنن بوا سا اركني جرن فايدا سا اركني جرن راريتنا تلنجيانيتي لنجين با راريتنا اولچته اسان بوچته ایمان اوج کجراتن اسان گوته تقوا ربي كومشتن اسان گوته تناف مالي فين اگر ري نياتا دغاتي ديفنا مالي فدي ديفنا مالف صومنا اچتين سا غبابستين سين اوفا قدرا صدا ربي كومشنو قدرا شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه نمني باتي تنا اسو اني بيجرو باتين تن غا يتت رفته ها صومنو ها صومن مالف جنان اججبخ ها صومنو مالف جنان اتيافا يدمو بو الرابو فتويا بو انسن مال بو انسن كتب عليكم الصيام كتب عليكم الصيام ثم ندير كما سنرجع اميجرا كما كتب على الذين من قبلكم اكما والرئيس اندر دبر ردير كما قد امتي اسنردير كما قد اميا مال خايونسا وندير كم نخراو تمف خايونسا مال لعلكم تتقون اكسو دا ربي خيستي اومشتني فيها لا غردي ايش دا ربي خيس اومشت در قران باتي جوزا قراتا باتي تنمو جوزا لما صديق قرات در صلاه فردي قف صلاه اما سنه ايداتي صلاه باتي سو مناخن نتوركين جايبا خنا سيسين شيطان سر رايدني جيرن شيطان دوران ايمان سر حاتسن خسنان نيسسن خستي حساس خسي وسواس خين اگر يوسي امنتي راسك ارسو دبله واهين اگر غري تو سنه كديسو سغولسن سنقف سر راهدني جيرني قلنسي هاديا تسغبا ودا قلنسي بورون قبو قلنسي رمضان اخون قليل اكجرت قلنسن اگر فالمي ميتي من فالم نهدو فالان قبو دبا قلنسي خون خنت فيدمتي اتي هنگا در صلاتو اول در من يو صلاتي اما جمعه مسجد جمع صلات در فردي قبو صلاتي اما سناوجي صلات در صلاتك قفا يو نانستي اما صدق لني دبلت اما تراويح لي صلاتو ايغلتا ليلي صلاتو ايغلتا تناف خيستي صدا ربي اومشتا يجو خايون درا صدا ربي خيستي اومشتا اچتين نتي بيلو نوف اچتين نتي ريبو نوف اچتين نتي فدي خنيا ديفني ساخو دسدي اجج ربي غنوف صدا ربي خيستي اومشن صدا ربي تي خيستي اومشنا جچون بكدور سنرا اول سينا تقو تطوير جانين تطوير العباده عبادان تطوير تطويرچون ني اشاشالت اول فوي سيتا بكدور سنرا نمني اول فوي ننجر سومنا خنا خسا جايبا نمني عبادان فوي فننجر درغمي جرا درغمي نمني سي مزغبين ابما فرخاي سومنا قرآن أنغنا في تون قبايا مسجدا فردي مسجد صلاة تون قبايا إنه ماو صدق الله خلنا شو قبنايا كم مسكين ربي خبانيا جئين نمني خوني إفما في الرمدبة أكستي دلقا لعلكم تتقون تدراتا ناقا قوابسيت مان وفا تلمدا وني سومن نوف سومنا خنا دوبان وني جروف اتين خايو نساء مقصون نساء
maqsuun isaa wani rabbiin beelaa fi dheebuu nurraa fadheef azaabaa miti nu qixaaxufi miti kaayoon isaa sodaa rabbiiti kabiruu ammallee abbaa qabeenyaa warra qabeenya qabu keessaafuu warra maallaqa qabu warra agarree amatu guyyaa 365 quufee nyaatu quufee agarree harka guuttatee nyaatu saanaa guuttatee nyaatu san jara san beela barsiisu deema rabbiin baatii takkitti tana beelaa fi dheebuu baratan illeen beeltii hangana namatti agarree tarkaanfii fuuti dheebuun illeen hangana takka namatti tarkaanfii fuuti hawaasa keenya kana keessa nama hin agarree amata beela'uu jira amata dheebuutu jira hongee jira hawaasa keenya kana keessa nama abaar itti ta'ee qabee waan nyaatu dhabuu jira je'eeti beelasaa tabaatii tanarra dhaabbatee hulii harka namaa dheereessu waa namaa gumaachuu barataa jechuudha. Akkasitti beela tanaatutu miskiina si yaadachiisaa jechuudha. Dheebuu tanaa hiyyeessa si yaadachiisaa jira. Ani illeen qabeenyaan qabaa warra qabeenya dhabaan qonqoo dhabee jira hawaasa keenya kana keessa. Warra qabeenya dhabaan bishaan dhabee dhugaatii adda addaa laslaasa adda addaa ani akkanatti arkadha warra bishaanuu dhabee jira illeen dheebuun hangan takka tarkaanfii nama fuuti je'ee asirraa baratu jira jechuudha. Kunis maali iccitiin kana hawaasa barsiisuudha rabbiin. Hawaasni kuni miizaana sadii qaba. Tokko miizaana beelaa wajjii dheeboo wajjii waliin agarree abbaa qabeenyaati. Tokko immoo miskiina harkarraa gama afaaniiti. Tokko immoo hiyyeessa ja'aniin yoo dhabaa faqiira ja'aniin. Abbaan qabeenyaa jara lamaan kanatti ija akka deebisuuf. Jara lamaan hawaasni